isomo ryacu rya 24 mu masomo abiri aheruka twize ibijyanye n'amasaha haba mu buryo buri official n'uburyo buri unofficial. Uyu munsi rero tugiye kwigira hamwe article n'ubundi ariko zerekana nyiri ikintu, yego zerekana nyiri ibintu cyangwa nyiri ikintu. Lektion 24. Lektion 24. Possessive article im nominative. Possessive article im nominative. The possessive articles in nominative case. Ibyo tugiye kurebera hamwe muri rino somo. Yego. Ikintu tugomba kubanza kumenya hano ni cyitwa insimburazina cyangwa personal pronomen. Izi ziraza kudufasha kumenya possessive article. Yego. Izi nsimburazina twarazize ni ukwibukiranya gusa. Ich, njyewe, du, wowe, eya, we, zi, we, es, cyo, via, twebwe, iya, mwebwe, zi, mwebwe mu cyubahiro. Iyi zi ya nyuma isobanura bo cyangwa byo. Yego. Aha ni ukwibukiranya personal pronomen kubera ko turaza kuzikenera, ziraza kudufasha kumenya possessive article. Yego. Aha ngaha twatangiye. Yego, twatangiye. Ni ukuvuga ngo ich isobanura nge. Ijyana na possessive article yitwa mine cyangwa mine. Mine cyangwa mine ushatse kuvuga cyanjye. Yego. Icyo kintu iyo kiri masculine, kiri masculine cyangwa ari ikigabo dukoresha mine. Cyaba ari ikigore tugakoresha mine. Yego. Cyaba ari neutral tugakoresha n'ubundi mine. Aho ngaho turi muki? Turi muri nominative. Ibi turi kwiga byose buri muri nominative. Yego. Nibyo mu cyongereza tuvuga ko I ijyana na my. Iyi ni possessive article yerekana nyiri ikintu. Urugero aha ngaha. Hallo, ich bin Eric, ich komme aus Rwanda. Hallo, nitwa Eric, nturuka mu Rwanda. Das Buch, iki ni igitabo. Murabona ko gifite article ya neutral. Yego. Uyu Eric ari kutubwira ngo das ist mein Buch, iki ni igitabo cyanjye. Muri kubyumva neza? Das ist mein Buch, iki ni igitabo cyanjye. Yego. Ni ukuvuga ngo hari das isobanura iki cyangwa uyu, hakaba na das ya article yerekana amazina ari neutral cyangwa ari neutral. Ni ukuvuga ngo iyi das muri kubona aha ngaha ya mbere iyibanza isobanura iki cyangwa uyu. None iyi das yindi ni article isobanura yerekana gender cyangwa igitsina ijambo riherereyemo. Murumva ko bitandukanye. Rero iyi das niyo yerekana ko ikuvuga ngo iki ni igitabo cyanjye. Yego. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Iki ni igitabo cyanjye. Yego. None hano tukaba dufite televiziyo. Der Fernseher. Der Fernseher. Der Fernseher. Der Fernseher. Der Fernseher. Ni televiziyo. Eric arimo aratubwira ngo das ist mein Fernseher. Iyi ni televiziyo yanjye. Das ist mein Fernseher. Das ist mein Fernseher. Iyi ni televiziyo yanjye. Yego. Noneho tugere kuri feminine.
kuri feminine twabonye ko dukoresha meine. Yego, ni ukuvuga ngo aka ni agapusi n'ubundi ka Eric. Yego, arimo atubwira ngo das ist meine Katze. Iyi ni ipusi yanjye. Das ist meine Katze. Iyi ni ipusi yanjye. Yego, noneho tukaza mu bwinshi. Mu bwinshi dukoresha kimwe na feminine. Yego, aba ari kimwe ahangaha muri nominative. Dukoresha article zisa cyangwa zimeze kimwe. Yego, ahangaha dufite dibisha ni ibitabo byinshi muri kubona ahangaha. Dibisha ibitabo. None Eric arimo aratubwira ngo das sind meine Bücher. Ibi ni ibitabo byanjye. Das sind meine Bücher. Ibi ni ibitabo byanjye. Muri kubyumva neza? Yego, dukomeza tukaza iyi ni incamake yo kuri ich ijyanye na personal pronomen ya ich cyangwa njye. Ni ukuvuga aho dufite der cyangwa das. Ni ukuvuga ngo amagambo afite article ya der cyangwa das dukoresha possessive article ya meine. Ku magambo afite article ya di cyangwa ari mu bwinshi n'ubundi afite di dukoresha possessive article ya meine. Muri kubyumva neza? Aho ni kuri njyewe. Noneho tukaza kuri wowe. Kuri wowe dukoresha dein ku magambo ari ibitsina gabo cyangwa ari neutral dukoresha dein. Hanyuma tugakoresha deine ku magambo ari femine n'ari mu bwinshi. Cyawe cyangwa byawe. Yego, urugero n'ubundi ahangaha wie heißt du witwa nde. Woher kommst du uturuka he. N'ubundi dufite televiziyo. Der Fernseher. Barimo baramubaza ist das deine Fernseher. Iyi ni televiziyo yawe. Uyu muntu niwe ari kubaza ist das deine Fernseher. Iyi ni televiziyo yawe. Muri kubona iyi dein twakoresheje iyi deine yonyine kubera ko Fernseher ifite ari ingabo. Televiziyo ni ingabo ifite igitsina cy'ikigabo. Ni ukuvuga ngo rero turakoresha iyi dein idafite e inyuma. Ist das deine Fernseher. Iyi ni televiziyo yawe. Yego, tukaza noneho kuri neutral. N'undi dufite igitabo das Buch. Turacyamubaza uriya mugabo ist das dein Buch. Iki ni igitabo cyawe. Ist das dein Buch. Iki ni igitabo cyawe. Yego, tukaza noneho kuri feminine. Yego, ku bitsina gore dufite ahangaha ipusi. Die Katze. Ngibi hano die Katze. Ist das deine Katze. Iyi ni ipusi yawe. Muri kubyumva neza? Yego, kuvuga ngo iyi ni ya das twabonye ko isobanura iyi cyangwa iki. Yego, niyo mpamvu iyi das ntago ari article ahubwo ni ijambo. Iryo ni ijambo rero ryerekana ikintu. Ist das, ushobora kuvuga ngo das ist mein Buch. Iki ni igitabo cyawe. Yego, ni ukuvuga ngo iyi das ntago ari article ahubwo ni ijambo ryerekana ikintu. Yego, ist das deine Katze. Iyi ni ipusi yawe. Yego, tukaza mu bwinshi n'ubundi dufite dibisha ibitabo. Sind das deine Bücher. Ibi ni ibitabo byawe. Sind das deine Bücher. Ibi ni ibitabo byawe.
yego. Tugakomeza tukaza kuri eya. Eya ni ukuvuga we ariko w'igitsina gabo. Eya iyo turi kugaragaza ibintu by'umuntu w'igitsina gabo dukoresha zayine, cye cyangwa bye. Zayine, ni ukuvuga ngo dukoresha zayi cyangwa zayine. Zayine cyangwa zayine, yego. Kuvuga ngo iyi zayine ikoreshwa ku magambo afite gender iri neutrale cyangwa igitsina gabo, hanyuma iyi zayine igakoreshwa ku magambo ari mu bwinshi cyangwa ari feminine, yego. Urugero, das ist Eric, uyu ni Eric, er kommt aus Rwanda, aturuka mu Rwanda. Tugiye kureba ibintu bye, yego. Der Fernseher, hano dufite televiziyo n'ubundi. Das ist sein Fernseher, iyi ni televiziyo ye, yego. Das ist sein Fernseher, iyi ni televiziyo ye. Tukagira igitabo kiri neutrale. Das Buch, das ist sein Buch, iki ni igitabo cye, yego. Iki ni igitabo cye. Muri kubona ko dukoresha iyi zine idafite e inyuma. Tukaza kuri feminine, amagambo afite gender ya feminine. Dufite n'ubundi ipusi, die Katze, das ist seine Katze, iyi ni ipusi ye, yego. Das ist seine Katze, iyi ni ipusi ye. Tukaza mu bwinshi, murabona hano mu bwinshi turavuga tuti das sind seine Bücher, yego. Das sind seine Bücher, ibi ni ibitabo bye, yego. Tukaza no kuri zi, nayo ni we ariko ihagarariye igitsina gore, yego. Twarabibonye, ni ukuvuga ngo iyi we possessive article bigendana ni iya cyangwa ihe, iya cyangwa ihe, cye cyangwa bye. N'ubundi iyi iya ikoreshwa ku magambo afite gender igitsina gabo cyangwa gender iri neutral, yego. Hanyuma ihe igakoreshwa ku magambo ari mu bwinshi cyangwa se ari feminine. Urugero, das ist Bwiza, uyu ni Bwiza. Sie kommt aus Rwanda, aturuka mu Rwanda. Tugiye kureba ibintu bye hano. Hano n'ubundi dufite televiziyo, ni der Fernseher. Turavuga tuti das ist ihr Fernseher, iyi ni televiziyo ye, yego. Muri kubona aha ngaha noneho dufite igitabo kiri neutral. Das Buch, nituza kukivuga ko ari cy'uyu mukobwa Bwiza, turavuga tuti das ist ihr Buch, iki ni igitabo cye, yego, cy'uyu Bwiza, yego. Noneho Bwiza afite ipusi, aha ngaha afite ipusi, die Katze. Turavuga tuti das ist ihre Katze, iyi ni ipusi ye. Das ist ihre Katze, iyi ni ipusi ye, yego. Muri kubona ko noneho Bwiza afite ibitabo byinshi. Die Bücher ntago bikiri kino kimwe, ahubwo afite ibitabo byinshi. Die Bücher, turavuga tuti das sind ihre Bücher, ibi ni ibitabo bye. Das sind ihre Bücher, ibi ni ibitabo bye, yego. Dukomeze tuze kuri S. Iyi S ishobora guhagarara ikintu cyangwa ihagararira umuntu, ariko akenshi yes ihagarariye umuntu aba ari umwana, yego. Aba ari umwana kubera ko umwana niwe ufite igitsina kiri neutrale, yego. Ni ukuvuga ngo iyi S ijyana na possessive article ya sein
cyangwa seine. Yego, kimwe n'ijyana n'iyi gitsina gabo ya eya. Yego ni kimwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha dufite urugero. Das ist ein Kind. Uyu ni umwana. Es ist 5 Jahre alt. Afite imyaka 5. Tugiye rero kureba ibintu by'uyu mwana. Yego, uyu mwana agira televiziyo. Der Fernseher. Turavuga tuti das ist seine Fernseher. Das ist sein Fernseher. Iyi ni televiziyo ye. Uyu mwana kandi agira igitabo. Das Buch. Turavuga tuti das ist sein Buch. Iki ni igitabo cye. Yego, umwana agira n'ipusi iri ingore. Yego, ipusi igira igitsina cy'ingore cyangwa se ipusi igira gender y'ingore. Turavuga tuti das ist seine Katze. Iyi ni ipusi ye ariko y'uyu mwana bako hagarariwe na S. Uyu mwana kandi agira n'ibitabo. Die Bücher, ibitabo. Turavuga tuti das sind seine Bücher. Ibi ni ibitabo bye. Das sind seine Bücher. Ibi ni ibitabo bye. Yego, dukomeze kuri via ivuga twe. Yego, ariko iyi via ijyana na personal, ariko iyi via ijyana na possessive article ya unser cyangwa unsere. Yego, reka turebe urugero. Wir sind eine Familie. Turi umuryango. Wir sind eine Familie. Turi umuryango. Rero dufite televiziyo. Der Fernseher. Turavuga tuti das ist unser Fernseher. Iyi ni televiziyo yacu. Das ist unser Fernseher. Iyi ni televiziyo yacu. Tunagira kandi igitabo. Das Buch kiri neutral. Turavuga tuti das ist unser Buch. Iki ni igitabo cyacu. Das ist unser Buch. Iki ni igitabo cyacu. Tugira n'ipusi. Yego, ifite gender iri feminine. Die Katze. Turavuga tuti das ist unsere Katze. Iyi ni ipusi yacu. Tunagira ibitabo kandi byinshi. Die Bücher, ibitabo. Turavuga tuti das sind unsere Bücher. Ibi ni ibitabo byacu. Yego, ibi ni ibitabo byacu. Yego, tuze kuri iya ihagarariye mwe. Yego, mwebwe benshi ndi kubwira. Iya ni ukuvuga ngo nayo igira possessive article ijyana nayo. Iyi ya mbere dusoma oya. Ni nkuko wavuga oya mu Kinyarwanda. Rero iyi dusomamo oya. Hanyuma iyi ya kabiri tugasomamo oyahe. Yego, hari oya na oyahe. Yego, ni kubyumva neza. Oya na oyahe. Yego, muri kubyumva neza. Muri kubona hano hari agatangaro. Iki ni ikitonderwa. Kubera ko murabona ko handi ho twongeragaho bisanzwe. Ariko hano kuri oya ni na u na na ra. Ariko kuri oyahe ni na u na la na ni ukuvuga ngo iyi yari iri hano duhita tuyizana inyuma. Muri kwibona aha ngaha ko hari itandukaniro. Iyi iri hagati ya u na ra
ihita ivamo ahubwo ikaza inyuma. Yego, mvuga ngo iyi ngiyi bihagarariye ibintu biri femine cyangwa se biri mu bwinshi, oya ha. Hanyuma iyi oya ikaba ihagarariye ibintu biri masculine cyangwa biri neutral. Yego, hano dufite urugero: vi heißt ihr, mwitwa bande? Woher kommt ihr, muturuka he? Ego, aba bantu rero turi kubaza bafite ibi bintu n'ubundi bikurikira. Bano turi kubaza bafite televiziyo, der Fernseher. Turimo turababaza tuti ist das euer Fernseher? Iyi ni televiziyo yanyu? Ist das euer Fernseher? Iyi ni televiziyo yanyu? Tukaza ku gitabo. Bano bantu turi kubabaza nimba kino gitabo ari icyabo. Turabaza tuti ist das euer Buch? Ist das euer Buch? Iki ni igitabo cyanyu? Aba bantu kandi turi kubona hari n'ipusi iri imbere yabo. Turimo turabaza niba ipusi ari yabo. Turabaza tuti ist das euer Buch? Ist das euer Katze? Ist das euer Katze? Iyi ni ipusi yanyu? Turi kubona hari n'ibitabo byinshi imbere yabo. Turimo tubabaza nimba ari ibyabo. Die Bücher. Turabaza tuti sind das euer Bücher? Sind das euer Bücher? Ibi ni ibitabo byanyu? Sind das euer Bücher? Ibi ni ibitabo byanyu? Yego, tuze ku yindi personal pronomen iyo twita zi. Iyi zi ibihagarariye mwe. Hari zi ibihagarariye abantu benshi mu cyubahiro cyangwa ihagarariye umuntu umwe mu cyubahiro. Yego, n'ubundi byose mu Kinyarwanda tuvuga mwe. Rero zose ziba zihagarariwe na possessive article ya iya cyangwa ihe. Iya cyangwa ihe. Cyanyu cyangwa byanyu. Iyi iya ibihagarariye ibintu biri neutral cyangwa biri masculine. Iyi ihe ibihagarariye ibintu biri feminine cyangwa biri mu bwinshi. Urugero: zindi ziher Mira, mwitwa Mira. Kubona uyu mugabo tumwe tumubaza nimba yitwa Mira ariko twamwubashye. Zindi ziher Mira, mwitwa Mira. Zindi zi ein Team, muri itsinda. Bano bantu nabo twabubashye ni benshi. Zindi zi ein Team, muri itsinda. Turimo tubabaza nimba ibi bintu tubona bibegera ari ibyabo. Der Fernseher, imbere yabo hari televiziyo. Turimo tubabaza tuti ist das ihr Fernseher? Ist das ihr Fernseher? Iyi ni televiziyo yanyu? Tukagira igitabo. Turimo tubabaza tuti ist das ihr Buch? Ist das ihr Buch? Iki ni igitabo cyanyu? Tukagira ibitabo byinshi biri mu bwinshi, die Bücher. Turababaza tuti sind das ihre Bücher? Sind das ihre Bücher? Ibi ni ibitabo byanyu? Tukabona n'ipusi. Yego, ihagarariye femine, ipusi. Turabaza tuti ist das ihre Katze? Ist das ihre Katze? Ist das ihre Katze? Iyi ni ipusi yanyu? Yego, tukaza no kuri zi ya nyuma ihagarariye bo, abantu turi kuvugaho badahari cyangwa ibintu turi kuvugaho bidahari ariko byinshi. Turavuga iya, n'ubundi bahagarariwe na iya nka possessive article cyangwa bahagarariwe na ihe. Tugaruka hano inyuma ho gato. Murabona ko kubera ko ahanga ari mu cyubahiro, iyi iya ibitangizwa inyuguti nkuru. Muri kubibona aha ngaha. Iya itangizwa inyuguti nkuru kubera ko aba bantu barubashywe twavugagaho. Ariko aha ngaha tugeze kuri zi ho nta iyi iya yandikwa mu nyuguti ntoya. Ni ryo tandukaniro, naho ubundi byose tubisoma kimwe. Yego, urugero: das ist ein Paar. Iyi ni couple cyangwa couple. Sie wohnen in Hamburg. Batuye muri Hamburg. Yego. Der Fernseher. Turimo tubona imbere yabo hari televiziyo. Tugiye kubabaza ist das ihr Fernseher? Turimo dukeka ko
imbere yacu hari televiziyo, turimo dukeka ko televiziyo ari iyabo, turimo twibaza tuti ist das iya Fernseher, iyi ni televiziyo yabo. Turimo tubona kandi n'igitabo kiri imbere yacu, turimo twibaza nimba ari igikapo. Turibaza tuti ist das iya Buch, iki ni igitabo cyabo. Ist das iya Buch, iki ni igitabo cyabo. Hari n'ibitabo byinshi kandi hari ibitabo byinshi turimo twibaza nimba ari ibyabo. Turibaza tuti sind das ihre Bücher, sind das ihre Bücher, ibi ni ibitabo byabo, ibi ni ibitabo byabo. Turi kubona ni pusi kandi turimo twibaza nimba ari yabo. Turibaza tuti ist das ihre Katze, ist das ihre Katze, iyi ni pusi yabo. Yego, ahangaha ibintu byose ubumaze kubimenya, ubumaze kumenya personal pronomen, ukanamenya possessive article ijyana nayo. Ngibi ahangaha Zusammenfassung, incamake. Zusammenfassung, incamake. Dufite ich muri masculine tuvuga meine, muri masculine tuvuga mine, muri feminine tuvuga meine, muri neutral tuvuga mine, mu bwinshi tuvuga mine. No kuvuga neutral na masculine ni kimwe. Hanyuma feminine na plural n'ubwinshi ni kimwe. Yego, tukaza kuri du. Personal pronomen du igira possessive article ya dein muri masculine, ya deine muri feminine, dein muri neutral, deine muri plural. Yego, eya cyangwa s zigira sein muri masculine, seine muri feminine, sein muri neutral, seine muri plural. Kuri zi ihagarariye igitsina gore. Muri masculine igira possessive article ya iya, kuri feminine ikagira ihe, kuri neutral igira iya, kuri neutral igira iya, mu bwinshi ikagira ihe. Tukaza kuri via twebwe tukuvuga ngo possessive article muri masculine ni unza, muri feminine ni unzere, muri neutral ni unza, muri plural ni unzere. Yego, tukaza kuri iya mwebwe, iya mwebwe. Masculine yayo possessive article muri masculine ni oya, kuri feminine ni oyahe, muri neutral ni oya, muri plural ni oyahe. Yego, tukagira zi ihagarariye mwebwe, mu bwinshi muri abantu benshi ariko tububashye, cyangwa mwebwe uri umuntu umwe ariko tukubashye. Ni ukuvuga ngo rero zino personal pronomen ko ari ebyiri zigira possessive article. Muri masculine ni iya, muri feminine ni ihe, muri neutral ni iya, muri plural ni ihe. Yego, tukagira no zi ivugabo cyangwa byo, abantu tutari kumwe. Yego, possessive article yayo ni iya muri masculine, muri feminine ni ihe. Yego, neutral ni iya, muri plural ni ihe. Icyo bitandukanye ko ari ebyiri mu kubibona, iyi ngiyi y'abantu twubashye itangizwa inyuguti nkuru, niyo yonyine itangizwa inyuguti nkuru, mu gihe ahangaha kuri iyi zi itangizwa inyuguti ntoya, no kuri iya muri kubona ko itangizwa inyuguti ntoya. Iyi ngiyi ihagarariye igitsina gore, muri kubona ko itangizwa inyuguti ntoya. Yego, ahangaha ndabona zose tuzirebyeho, possessive article zose tuzirebyeho. Ni ukuvuga ngo muri nominative ni izi ngizi tugira. Yego, murakoze cyane, ndabashimiye. Kora subscribe, ukande share, usangize n'inshuti zawe, kandi
hasi muri comment wandikemo ibyifuzo, ibitekerezo, ibibazo kugira ngo turusheho kwiga Ikidage kandi twese tubyumva. Murakoze cyane. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss, auf Wiedersehen. Murabeho, tuzongere tubonane.